hands having fun. There they come, and their parents, te ahone ko ngā waine, ko ngā nannies anō hoki, kei rungi te tāmira, he a tāhuara wātu. For those of you who would like to watch the children, the mokopuna, from Ngā Puawai o Taranaki, wātoro atu rā o koutou ringa ki tā tātou wārangi pukamata o Te Korimako o Taranaki. You can see the live stream up on our Te Korimako Facebook page, where you can watch them and actually have visual, have the visuals as well to really hype you up and get you in the puanga, the spirit of puanga. But for those of you who are tuned in to our Reo Irirangi on the radio, the rōpū that has just taken the stage, they are in the under 5 section. They are a collaboration of different centres in Ngamotu, and I can see Whaareo and Ashby on the stage. And from memory again, what's this rōpū is a collaboration e kāhui me ki o ngā centres, I think Mawhau community, the tamariki from Mawhau, I think Vogeltown or Brooklands, Westtown. All I know is no Ngamotu, e nei mokopuna. I'm not exactly sure which particular centres, but they are indeed a collaboration of many different kindergartens and early childhood centres based in Ngamotu. Yeah, based in Ngamotu. It's just absolutely fantastic. You can see the different tihate, so they're wearing different t-shirts, which tells us that they are a collaboration. Okay, te rongo au te tangi o te ukulele no reira. E waka witi atu tātou ki te atamira. Te waka rongo ki te rōpū ngā Puawai o Taranaki.
Tamani Pima, Iruru Kena, Irunga Te Raka, I Te Po, I Mai Kiruru, O Awata, Irunga Te Raka, I Te Po, I Mai Kiruru, O Awata.
Ka pai ho mai te pi